bočarskoj dvorani na Riječkoj Podvežici održano je prvenstvo Hrvatske u bočanju za seniore u disciplinama par klasično, precizno izbijanje i brzinsko izbijanje. Sudjelovala su 22 para, 24 bočara u preciznom izbijanju i 8 brzinaca iz 15 hrvatskih klubova. Na prvenstvu su sudjelovali svi seniorski reprezentativci, U23 i U18 reprezentativci. Trodnevno natjecanje koje organizirao Hrvatski bočarski savez okupilo je 60 najboljih hrvatskih bočara. Što se tiče Hrvatskog bočarskog saveza, bitno je bilo održati nekakvo natjecanje, pošto su uvjeti covida jako teški i vidite okolo nas da se sve odgađa i da se ništa ne odigrava. Bitno je bilo u 2-3 dana prije prvenstva Hrvatske skupiti sve reprezentativce, jer pošto je na međunarodnom planu bilo sve odgođeno, ništa se nije odigravalo, da se pogleda malo kakvi su formi, znači reprezentativci seniorske, U23 i U18 reprezentacije. Hrvatski bočarski savez je donesao odluku da se i poslije toga održi prvenstvo Hrvatske, gdje su nastupali svi reprezentativci uz prijave ostalih članova Hrvatskog bočarskog saveza. Mislim da je natjecanje uspjelo, da se vidi koji je jedan kontrolni trening, odnosno kontrolno kako je, jer sada počinje prvoligaška sezona sljedeći tjedan i nadamo se da ćemo je završiti uz sve mjere opreza i uz sve stvari koje se dešavaju sada oko nas. Put do finala vodi je preko mečeva u grupama. Iz 8 grupa stiglo 8 parova koji su stekli pravo igranja u četvrtzavršnici. Tu su slavili par iz Buzeta, Dino Jermaniš i Goran Krota, koji su savladali par juniorskih reprezentativaca Ivana Štihovića iz Lindara i Luku Peričića iz Crikvenice sa 13-1. Drugi par iskusnih reprezentativaca iz Zagreba, Tomislav Kolobarić i Igor Hajsek, pobjedili su reprezentativce U23 Gabriela Lorenta Perkova iz Šibenika i Antu Nemarića sa Vira 13-2. U poslastici četvrtfinala nastupili su reprezentativci braća Marin i Petar Čubela iz Makarskog Bistona, koji su savladali također reprezentativce Marina Miličevića iz Crikvenice, koji igra za Makarski Briston, i Lea Brnića također iz Crikvenice sa 13-3. U najneizvjesnijem četvrtfinalu par iz Zagreba, Luka Gašpar i Jure Maglić, pobjedili su domaći par iz Riječkog Vargona, Joška Buterina i Davora Jelovicu sa 8-5. U polufinalu su braća Čubela pobjedili Kolobarića i Hajseka, dok su se u drugom polufinalu Gašpar i Maglić lako obračunali sa parom Jermaniš-Krota. U odličnom finalu braća Čubela postali su prvaci Hrvatske za ovu godinu, pobjedivši par Maglić-Gašpar sa 5-1. U susretu za treće mjesto Kolobarić i Hajsek su rutinskom igrom savladali Jermaniša i Krotu 12-5. Pa evo, presudilo je to što smo braća i što se dosta dugo i jako dobro poznajemo, ali evo, ovo je super stvar što smo osvojili, jer neko vrijeme nismo skupa igrali parove, pa smo se onako bili malo udaljili. Ja sam igrao za jedan klub, on za drugi klub, i sad smo u zadnje vrijeme, zadnjih 2 godine krenuli ponovo sa igrama u paru skupa, tako da ponovo se, ajmo reći tako, upoznajemo i imamo drugi način igre, i sad smo uhvatili novi način igre, malo smo se promijenili. Ja izbijam, on je uhvatio pod i sad je ta kombinacija idealna, tako da mislim da ćemo u budućnosti dosta dobro igrati ovu disciplinu. Petar, kako si ti doživio ove parove, a i dalje igrate i dalje u ovim ostalim disciplinama? Prvo, zbog ove situacije kakva je danas, ovo prvenstvo je bilo malo tako rijetko rijeđe što se tiče igrača, nije bilo baš puno ovih velikih imena, ali nema veze, nekako se to uspjelo odigrati bilo šta, kako god bilo da bilo, dobro se to organiziralo i uspjelo se sve napraviti u najboljem redu s poštivanjem svih mjera. Pa mi smo te parove igrali od početka samoga jako dobro. Nekako smo se sve dalje još bolje i bolje igrali, da bi u finalu na kraju bila stvarno dobra igra, da bi tu nekakve nijanse presudile, i ovaj put je otišao na našu stranu, drugi put će drugačije, možda i neće. Igrate i dalje u disciplinama precizno i brzinsko ili ne? Ovako, ja sam više za to precizno, za te klasične igre, Marin je više za te brzinske igre. Sad smo se prebacili iz Italije u novi klub dole u Bašku Vodu, Bast, Biston. I sad ćemo dole ove godine igrati, imamo jako visoke ciljeve i za ovu godinu i za iduće sezone koje nadolaze, tako da se nadamo da će sve to ići svojim tokom.
U disciplini precizno izbijanje nastupila su 22 igrača, a nastup u četvrtzavršnici osigurali su Joško Buterin iz Vargona Rijeka, koji je sakupio 51 punat u 2 serije preciznog izbijanja. Drugi je bio Petar Čubela sa 36 punata, treći Ante Kolčeg iz Kasto sa 33 punta, a po 31 punat pogodili su Petar Samardžić i Petar Bajan iz Kijeva te Darko Bašić iz Vira. Žarko Jerčinović pogodio je 29 punata, a Gabriel Lorento Perkov iz Nade Split 26. U četvrtzavršnici su najprecizniji bili Ante Kolčeg, koji je savladao Samardžića sa 8-3 i ušao u finale. Petar Bajan savladao je Darka Bašića 13-6. U najneizvjesnijem dvoboju Joško Buterin pogodkom zadnjeg bulina savladao je Gabriela Lorenta Perkova 21-20, dok je plasman u finale rutinski odradio Petar Čubela, pobjedivši Žarka Jerčinovića 24-11. U finalu prvakom Hrvatske u preciznom izbijanju postoje Petar Čubela sa 20 punata, drugo mjesto osvojio je Petar Bajan iz Kijeva sa 13, a treći je bio Joško Buterin iz Riječkog Vargona sa 12 punata. Svaka titula nešto donosi sa sobom, jer ovo ipak je ovo mlada disciplina, tu se osjećam baš svoj na svome, tu sam i europski prvak i mediteranski prvak i imam dosta stvarno medalja u preciznom izbijanju, tako da se tu stvarno dobro osjećam na svome, tako da mi je drago i zbog te discipline i zbog sebe samog. U brzinskom izbijanju nastupilo je 10 hrvatskih reprezentativaca. Marino Miličević iz Crikvenice koji igra za Biston, Marin Čubela Spličanin koji također igra za taj klub, Filip Veselčić iz Zagrebačkog Zrinjevca, Bruno Kraljić Bribirac koji igra za Istru Poreć, Luka Gašpar iz Ploča koji igra za Zrinjevac, Mateo Načinović iz Šepića koji igra za Porečku Istru, te igrači iz Jadranova koji igraju za Sveti Jakov, Karlo Šaban, Žarko Jerčinović, Lovro Šipek i Filip Klarić. U finale su se plasirali Marino Miličević sa 48 pogodaka iz 50 izbačaja i Luka Gašpar sa 49 izbačaja i 49 pogodaka, što je ujedno bio i rekord Hrvatske u kategoriji U23. Za treće mjesto igrali su Bruno Kraljić sa 47 pogodaka iz 49 izbačaja i Marin Čubela sa 45 pogodaka iz 49 izbačaja. Trebalo jako mnogo priprema da se obori ovaj rekord, trčanje, treninzi uporni i ovo mi daje još bolji poticaj da pokušam možda i oboriti 50, da pogodim 50 od 50 boča. Treće mjesto osvojio je Bruno Kraljić sa 48 pogodaka iz 49 izbačaja, drugi je bio Luka Gašpar sa 41 pogodkom od 49 izbačaja, izgubivši u finalu od Marina Miličevića koji je imao samo 2 promašaja, odnosno 48 pogodaka iz 50 izbačaja. Pa, po meni presudilo malo veće iskustvo moje od mladog Gašpara, koji je jako kvalitetan igrač, ali eto, 2 trke smo imali u sat vremena, što inače ne pucamo 2 tako u kratkom vremenu. Moja dobra forma, ja mislim, presudila i trenutno sam dosta jako spreman i mislim da je to presudilo. Ništa. Ovo prvenstvo u Rijeci pratio je izbornik reprezentacije U23 Vjekoslav Matetić. Gospodine Matetić, jeste li zadovoljni prikazanim kakva je bila kvaliteta? Pa da, ovo su bio tu skup dečki koji u stvari su vrh boćanja u Hrvatskoj i definitivno su pokazali da rade, da treniraju i postignuli su odlične rezultate. Dakle, u svim reprezentacijama, znači i U18, U23 i kod seniora, rezultati su stvarno zadovoljavajući. Čak evo, u U23 je pao i rekord u brzinskom izbijanju, šta recimo da nije bilo ovog takmičenja, pored ovoga covida, bi recimo falilo. Ako to dopusti situacija sa covidom, 7. i 8. studenog u ovoj istoj dvorani trebalo bi se održati prvenstvo Hrvatske za žene.